kerja. So macam mana saya terjebak dengan MBA ialah saya punya upline ialah Juwita is Smith. So dia tengok saya dalam nak introduce MBA, tapi dia macam tak berani macam nak cakap. So one day dia finally talk to me, and then I cakap okay lah, boleh lah, nak tahu lah apa benda, sebab saya jadi suka orang yang suka cuba benda-benda baru, suka challenge baru. So dia kata I have one thing for you. So saya cakap okay, kita cuba. So bila jumpa dengan kita, dia tak explain dekat saya pasal MBA, dia terus bawa saya appointment dengan Diamond Nanda. So masa first time jumpa dengan Diamond Nanda tu, as usual lah, kita ada conversation macam corporate style. Nanda kata, oh you can get this, I have this, you can get this, I have this. So kita kan in denial punya conversation sampai Nanda kata, it's okay Aziz, you can join one program dekat Genting. Masa tu program tu is just 2 weeks after I meet dengan Nanda. So I pergi Genting tu sebab I rasa macam, I cakap dengan doktor, jom join up, sebab kita dah lama tak honeymoon ambil cuti. So objektif di Genting tu nak ambil cuti je, bukan nak pergi belajar pasal MBA. Tapi gratefully when I was in Genting, buka mata pasal MBA. Salah seorang speaker dia lah Abang Andy. Okay, so masa tu kita belajar banyak sangat benda yang kita tahu, ramai punya orang yang berkerjaya profesional is doing this business. So this is no longer business yang biasa-biasa, dia adalah business yang luar biasa. So back to the career and also how saya align dengan business. So I'm busy, okay, leading as general manager to the MNC company, public listed company, retailers pula tu. Under me, I have overall about 2,000 people reporting directly, and indirectly kita ada manufacturing juga yang operate 24 hours and supply to all over Malaysia. Also cover ASEAN country development. So bila kita busy, I think soalan yang orang selalu tanya, kenapa you nak buat lagi MBA? You busy, tak cukup busy ke dengan keluarga, dengan kerjaya? Sebab how I see MBA ialah MBA ni, apa yang saya buat dekat kerja sebenarnya, apa yang kita buat dekat kerja ialah kita bina team, kita bina impian pekerja, kita nak achieve satu goal, kita coaching people. So benda yang sama sebenarnya ialah apa yang MBA buat, tapi beza dia dekat tempat kerja kita buat untuk organisasi tu. Yang dapat tu ialah organisasi, kita dapat gaji. Tapi kalau kita buat dekat MBA, benda yang sama, skill yang sama, coaching people, develop people, belajar tentang macam mana nak achieve goal, belajar networking semua tu. Tapi yang kita dapat tu ialah business kita sendiri, business networking kita sendiri, and we get this business and can get legacy yang boleh kita kita boleh legasikan kepada generasi akan datang, generasi kita sendiri. So maksudnya bina kerjaya ialah untuk kita punya skill set, tapi bina MBA ialah untuk asset diri sendiri. This is difference between organizations and also doing MBA. So that's why saya rasa ini ialah perkara yang paling best sekali tentang MBA. So saya tak payah nak, kalau saya fikir I nak buat business, I nak tinggalkan kerjaya. So now I tak payah tinggal kerjaya, I boleh teruskan dengan benda yang I suka. At the same time, dengan skill yang sama, I boleh bina business I sendiri dengan MBA, because MBA dah ada a very good system, very good mentor, and in MBA I dapat kenal dengan banyak doktor, banyak orang daripada bidang yang bukan kita bekerja. Sebab kita bila kita kerja kat satu industri, contohnya kita kerja industri engineering, buat industri perbankan, susah tak kita nak jumpa orang yang bukan dari industri kita. Even kita pergi special talk overseas as a speaker, we will still jumpa orang yang dalam industri yang sama. Bila kita dekat MBA ni, kita jumpa banyak orang yang bukan dalam industri kita. Baru kita sedar besarnya dunia ni, banyaknya nikmat Allah yang tak nikmati lagi, banyaknya ilmu baru yang kita belum explore lagi. Itu ialah perkara, itu yang turning point yang saya cakap tadi, and also apa yang I feel grateful to have MBA in my life. So macam ni, kalau kita busy, kita rasa kita tak boleh nak achieve laju macam orang lain, it's okay, keep MBA with you, jangan tinggalkan MBA, bawa dia. Sebab selain macam doktor cakap tadi, kesihatan kan, kita gain kesihatan, kita gain networking, kita gain new knowledge. So bawa dia, whenever we have time, we do. Whenever we don't have time, it's okay, we keep. Sebab satu hari nanti when we retire, when we need, kita tak tahu bila kita akan perlukan MBA tu dah ada dalam tu. That's all. Thank you so much.